Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibingelela phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngani zakwethu-ke ngimfeze ngintuthu wakho umalo bathi ila sibona amakhumete. Mhlawumbe emangabe usemusha kuleli khasi zophinde ngicele nje kufanele ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare khona okukhulu kunakho konke. Webafethu igcome lishe lapha laseliphinde lagadla lapha kwintokazi uZimiphi uMtakabela. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke kunomdonsiswano okhona phakathi kwentokazi uZimdolla uMtakabela kanjalo negcokama. Kuzongumuva womcimbi i-Mother of All Maskandi Festival la khona igcokama elekise liperform stage laphucwa i-mic lakhishwa-ke ngofutheki laphana. Zilokhu zingene njalo laphana-ke zikhala laphana-ke igcokama nalo lizikhalisa laphana kumabiyela. Kodwa-ke enye ividiyo engiyibonile umabiyela usexolisile laphana kubalandeli begcokama nangesenzo nje sawonke umuntu wayekhona laphana-ke e-People's Park ozibonele namathupha nobone ividiyo laphana-ke. Igcome lisha lelabhala ipost ku-Facebook ethi lokhu liqashe njalo isikhova esingawuhloniphi umsebenzi waso, kodwa osilungile bona bahlezi emakhaya ayingathi akuhambanga kahle. Libhala njalo igcokama. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke la magama khishwa yona intokazi iZimiphi uMtakabela laphana ukuthi uMthandeni akawuhloniphi umsebenzi wakhe lapha, noMthandeni akawuhloniphi umsebenzi wakhe. uMthandeni-ke uyabhala inkulumo ukuthi uMthandeni akawuhloniphi umsebenzi wakhe, kodwa lokhu eqashwe njalo silungile bona bahleli emakhaya, akukho okwenza akala laphana. Ngithemba ngabe ngiyiqhathanisa le nkulumo ngicubungula ngase ngiyabona ukuthi le nkulumo ibhekwe kwintokazi uZimiphi uMtakabela. Mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Ake sivele hlana comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe lithini lwakho-ke ngalolu daba. Ngaze kwethu mina ngila sponsor ngiphuma njena, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe ibe nosuku lomnandi, ngithanda khona. Ngeke sidelele lo mfana esimqashile samkhokhela imali yethu. Asidelele. Ngeke uze kwenzeke kanjalo. Ubebheda uMthandeni ngalento beyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwe-competition. Ebebheda. Akahloniphi abanye abaculi, akahloniphi ibhizinisi akulona. Njengoba silazoza mthuthukisa lo wamculo. Makusekhona abantu abazokwazi ukwenza umathanda bona ngoba nakho bazinsizwa. Nabancoma ukuthi bazinsizwa.